Ya, alapati asa luas perfitu tersanga tai mai lana faya ongal sunga Henry Tavake mai Amerika Samoa ibas perfitu tesi mana 2 kilo kalamba le mamafa le sunga alapati asa ono pusuanga ba profesa manu malo uma ia pusuanga LPI manu malo lima ile Toyota Stilo le meio tangata nei. Fighting on the red corner, Junior Jacopo! Junior Jacopo, Seattle Samoa, mai New Zealand, the Iceman. Junior Jacopo tonu se furuiva tausanga. Lua se pulu pusuanga fa profesa. Tolu manu malo. Lua tusa. Se pulu lima malolo. Lua manu malo le Toyota. Junior Iceman Jacopo. Mai New Zealand. Sunga Junior Jacopo. Eleo toi pose. Pala elfa fa mai le tlo e ana. Manu malo talwai ya King Afa. Ni New Zealand ile Toyota. King Afa voi lena. Kusuma sunga Joseph Faka sunga Junior Jacopo semanatu stasi le opanga ole a tuli mata ia I mai Ladies mama and gentlemen, this is a heavyweight contest, the best of 6 3-minute rounds, brought to you by Pound for Pound and TV1 Samoa. Introducing firstly from the blue corner, he is undefeated with 6 wins, 5 by KO. He weighs 97.2 kilos. He is ready. He is the Heat Man, Alapate Asa. nei al faitino le li ala His pati opponents in the red corner. His fight record, 3 wins, 2 draws, 5 losses, 2 of his 3 wins by KO. He weighed in at 97.8 kilos. He's 39 years of age. He is Junior, the Iceman, Jacopo! Gentlemen, we come to center ring. Your referee for this fight is Laupapa Offi. lau fali sunga ala 3-minute rounds of heavyweight boxing brought to you by Junior Pound for Pound. Jacopo la pati asa Make sure no more low blow in the back. Okay? Any question? Huh? Shake it. The Iceman and the Heat Man. Who's going to melt first? Chami sanga momua Sauni chami sanga momua Junior Jacopo Here we go, round 1. Alan momu alapati asa tu manulan mwana o pangale wale banok tali tali ai tu mata ai Papulo mai Junior alapati stasio alo te noi te lelo na lumana I ta longan nei Amerika Samoa mau se amano e fuso e te no mau Sangata e faisina sawa te malosi tam sanga momua alapati faida rapati leia tu le polisha tanga I le dio Junior Jacopo Fiti lava mau le Junior Jacopo ele alapati watu motu lava alapati la tau mai tawati ai tali mai Junior Hook mai nai Junior manai kolosi mai alapati papulo mai Junior hook mai Junior Jacopo papulo mai le Jacopo Kasi mai lua manava Motu la mai le alapati Rossi mai Tony Jacopo Hook mai Jacopo le alapati la fa fusu mai Jacopo la towi So mai alapati tasi lua mai tonu
Tasi luat foi ton le dio ya kopo te hook ma ya kopo ta ma ya le pati. Tongi mai male so avave lava combination le al pati aso Amerika Samoa. So lava tawai watu male toi. Ia tau fai pa o me fai pele. Taman sanga mo mua. Pame tali mai le tini Maltina ya kopo. Ta mai tonu le tini Maltina ya kopo. Watu pali shot ale dio. Ala pati fa puno mai tini ko hook mai tonu man mai le watu tonu le tini ya kopo. Pani sila. Lossi mai tonu te hook atu ko lossi te foi ala pati. So atol pati luat ton to tan manawa to tasi lua mai toni ya kopo man nai tau fai mata dio tama fusu nei to lua am tang ala tama sanga mo mua va ve la tali le tuni ya kopo tau ai atu ya me fai pele le li ala pati asa 30 seconds remaining in the first round. Sanga mo mua tasi to lua poi manawa te huk mai fo ya kopo Lossi mai tonu misi. Tam sang mo buona se con lo toy. 10 seconds. Lossi atu longa le Leo Jacopo. Pe fa pu lowo te Jacopo le Leo asa. Huku mai tonu. E con Lossi. Tam sang mo bua. Nei ale mata lia tau mai tau atu ai fa tonu antu lana fa tonu. Pai aonga sunga Henry Tavake. Polo ai taimi o tine ya kopo fuso i Samonei. Ai o taimi mo mua nei o le li o Arpati. Tele taimi ni fuso i Samonei a o vea ma amateurs. Le fo fa talo fa professor. E foi manu malo tu yo ti taro nei fuso anga Amerika Samoa stasi o tamo fuso mai fiti. Kongi mai so ai tonu Arpati. Tu ia di tonu le ya kopo tasi lua tonu la foi pari shot mai le dio o ala pati sauta nei ale ma losi ta le dio ala pati o fai mi noia ti foi matuna ya kopo la tu ia le fa fiti foi le dio tuna ya kopo ai da tanga tele le alo tu mai di tonu ala pati tu mai tonu ala pati kolosi mai foi ala pati Tatina ya kopo, lossi mai lalo ala pati. Tasi lua mai tonu le ala pati. Nei tau fai mata ali ala pangal nei au pangal heavyweight. Lossi mai lalo ala manawa te kolossi te tonu. Au te tilo tu ale le tune ya kopo. Tasi di tonu le tu ile ala pati. Alu la bersona ngavale. La foi el wati tau tua toi male tau matau la tau ia. Tau fai mata aria soal di tono le pati to soal tono le pati maua le tune ya kopo. La la vel pati le soa fa pulo me ya kopo. Tamu sangalo na lua. Ko losia di tono le tune ya kopo. Lissi la vole tau fai tu ilna. Referee just temporarily stopped the fight. Now Junior gets his mouth guard put back in. Yeah. Tau fita longa le mafka da le dio. Tune ya kopo mantua fol vaenga le na o le fali fain tau fia. 1 minute 30 seconds remaining in this round. Tamu sangalo na lua. Ai tu lava le fikto le al pati asala tau mai tau tu ele minoi. Nei foi la luato tune ya kopo la tau ia. Le fa vai ele ya kopo. Fai mata ali o pang fa pulo mai ko lossi mai foi tunya. Minoi la volta tane ya ko tasi lua watu le ona manava. To mai foi ya kopo talia to tun al pati ta milo tune ya kopo. Ta mai le pumanava ole le ya kopo le al pati asa. Tau fai yalu no foi limbo la wali ne tam sangalo na lua. Tasi lua mana ya la vele le kopo. La foi te fusu mai ya kopo lo fa vai la vele leo. Tinia male tino ya kopo. Te fa pulo wo te ya kopo le leo al pati. Tasi Tamilo 30 seconds remaining in round 2. Tasi lua tolul poi manava.
Titi lava maua le al pati le hukna ya kopo tongi me tonu so ana al pati tasi lual poi manava min noi dawal tangata ni al pati al fai al poi manava a lunga foi foringa tune ya kopo tamil sangalo na lual fa nga solo tuminei ya pangal heavyweight. In the round 2, brought to you by Pound for Pound and TV1 Samoa. Tamil sangalo na lual leo mai atu. Mana ia le nau panga nei rua tunga la pati asa matunya maletino ya kopo le alo Samoa kusua i New Zealand tele taimi kusua i tune ya kopo ma King Afa i New Zealand manu malo King Afa e tai la suanga taroi nei le manu malo ya kopo i le tuyoti tunga la pati asa pe vena uta ua ya na manu malo foi tuyoti stasi o tau le mai fiti taroi nei Amerika Samoa tala noa tu ele na faya onga le so a Henry Savake Yelo toi ngalo nei Amerika Samoa a maua se ava noa e pusua i Amerika ma koleni Amerika te lelo na roma naki talonga nei Tamu sanga lona tolu heavyweight Tinya Malatina ya kopo New Zealand malapati asa Amerika Samoa tele lava ina manu malola o mai tau tiai ele ri al pati asa ta musanga o mai a o o mai ta musanga lon tolu la foi malosi le ina la vea le ri tine ya kopo la foi malosi fusu mai pa pulo mai tine ya kopo so a mai asa lei paisi na masau so ale ri al pati asa foi lesa ai al tasi lua ta la to kolosia pitonu le ri al pati asa lena fai ma tama spa le sunga vai tele soi taro i nei lena maranga ai vai tele spa ya mai Samoa au le maranga atu vai tele fusu i Super 8 taro i nei New Zealand titi na tau fai maua i la ua kolosi ta ati tonu ya kopo so ato asa tata le o asa la mai tauli nei tele na mana fa nga la soa tele o taimi le soa lava e vai mai tau atu tele na vea na vai ya kopo le soa tongi atu le soa vave lava tongino le soa la tau tasi wala nei fo ringa le tune ya kopo to i mai tonu tune ya kopo au to i tasi lua fai mai ya kopo le o nga manava le lio ala asa losia tonu le ya kopo ina fa vai da le lio ya kopo Togi mai soa ale rio asa Tamu sangalon tolu Agora van toi mi noi tole ya kopo malantari Togi mai soa ta mai asa mana i tanga Ako te tilo luar ya kopo pe ai tangata Tangata pe ma bie tangata le ya kopo Tana ya kopo api me tanga tano na ya pe wa pi tilo lua losia tono asa kasi lua o nga manava wa tanga tano ya kopo tanga tano malas tu i mai toni ya kopo Tamu sangalon tolu asa lalang combination na la sampai tu yang titan mai aku pola tawia losi mai toni aku tan sang alola toni Kalapati asa Amerika Samoa makinya malatino ya kopo lalo Samoa fusu mai New Zealand
10 pusuanga Papalo Pesa. Tolu manu malo, lua tusa, 15 malolo. Lua manu malo tu yoti. Alpati asa ono pusuanga Papalo Pesa. Ono manu malo, 5 manu malo tu yoti. Noa tulawa fa tonu manu lanu moana Alpati asa Sanga lona fa Tau tonu le dio tune Yakopo Hukuma tonu Yakopo tasi lua mai runga Te watu leo fusu mai tuni Yakopo so angani fa pulo mai le Yakopo. La fo ele fefe le dio asa mala na fusu. Fa pulo mai na le dio Yakopo tasi lua kolosi mai Yakopo. La fo e fusu tu lava le dio Alpati asa. Ta longa ni na o e lava tono le mai va tu sa tu isi ta longa. Ia. Fai au ta longa ni na o e lava tono le mai. Te mana tua i fo i le tala TV tua le talonga le nei. Whaonga ino le upu le o le play. Kolosi mai Tony Yakopo. You can play rugby, you can play netball, you can play volleyball, you can play soccer, but you never play boxing. O le fight le upu e sui ai le upu play le talonga le boxing. Tunia Yakopo Malapati asa. Tasi ro me tonu kolosi e toi tonu le lio. Tune Yakopo fai la mala aure li la mai mo e se vai fai ngol fuso le tangata taro malo si tu mai Tony Yakopo ave lunga la wali mo le li Alpati asa tu ia ton Alpati fa tono to lo fole tu lunga ia tu ia pi fai me mali tangata ala vale fa la le di nyo asa Leia 60 seconds remaining in this fourth round. Talu sangal le fa la vale Alpati soa tong mai tu na Junior mau tu Alpati so ave tonu Alpati kolosi atu ina Junior Papulo ave ko Italia le Junior kolosi na Alpati soa kasi lua kolosi mai ko Italia Junior tengi atu itu Alpati o lo Alpati tu mai ko Junior fa yori tamu sangal le fa la ya tasi dua tu la to kolosi mai Yakopo bili le mai Yakopo And the round 4. Ma eu foi le final mai o le alo leo Samoa mai New Zealand le tune Yakopo Pegon fala wiloa le punner company le pound for pound le ponei. Mana so pitu you lai o le tau sanga pou. Leo le pai ai le si puso anga tele le pound for pound Samoa nei le fale lava nei. O le pole o le solua a o le ao ai o le solulu. Usa leo le so palu you lai. Pai ala talo ngale o peleki mana man Samoa. Taki da vaenga tuen fala wiloa sunga singa mala le ponei. Le soara tele le pound for pound wa o le aso pitu o lai le lua bisolima pe amo mole toi so fu ma le ola le tatu tuno tam sanga lona lima tunya Yakopo mal tun manu lan momo Alpati asa mik Samoa mal tun manu lan moana
Avena mai tua le tune kolosi na le ala pati. Tahu sangat na lima. Tadi tono tune. Soa mai ala pati. Ngala vel pati soa. Tadi tono le tune to ia tu tasilua mai foi ala pati. Tasilua oh la vela le tune. Ma losi il tangata le tune ala tomi tawa tu ai. Soa mai tono le pati. Potso le fusole. Lalo le America Samoa le ala pati asa. Lei foi le ano le tune ma le tino ya kopo. Faioli tam sangat na lima. Rossi ritono Jacopo, tama foi tongi melso ana tune arpati. So ritono mo wale leila Jacopo mai le arpati asa. Tama inale di Jacopo tu titi lava mau le asa. Hook mai lang vale di tonu. Tongi toile soal na lang vale di asa. Tau faioli lava tama sangat na lima. Rossi mai di tonu le di Jacopo. Tu ia di tonu Jacopo, va inale di asa. Vea inale lio asa le tu ile na lua te Jacopo la foi fusu mai le lio te huko te tonu te ta te Jacopo te tonu ala foi fusu mai le lio asa te ta mai Jacopo te huko mai te tonu te tu ia te foi asa la foi ma lossi le fusu le lio al pati asa la tu ia e uina la vea ala la vai ma lossi le fusu le lio al pati la tu la le lio asa le soa 30 seconds. tolu so se konele tam sanga na lima lo te toe. Vea voi nale lio Jacopo tasilua tu nale lio ala pati. Vậy là một băng một menu đồ này đi nhá. Ngay đâu mày mua. What a fight. Nei te le pangalea me te watu lo bea le lei asa ile tam sangalea ia ile fa vai mai lava. Ala pati asa o America Samoa. Ma Junior Jacopo mai New Zealand. Mai al pangan nei ia onna solo le malita so main event for Tawalunga nei po. Leti Samoa Manareo Taukautini mai piti. Kalau no atu se mala Martin. Sanga Faiu, Pangale heavyweight. Hitman, my America Samoa Pati Asa, the Iceman, my New Zealand, Junior Jacopo Martino. Ada tawaran malor persoalan ni. Nabea ina asa, Rosina Lelio Junior Jacopo. Hook mai tonu, Rosia tu hoi Alpati. Doi mai na, mau malpui manava, ma nei telecombination le lineo Alpati. Nei combination tasi lua, la vei na le tune Jacopo. Tasi lua. The fusu tu lava tangata ne Jacopo. Pa lendi le tino le lineo Alpati. Oh! La vei na tune Jacopo. Ala foi fai mai tanga ni Jacopo foi nga mele ila kolosi na Jacopo la patai le fari le tine Jacopo
Sanga Whaiu. These two warriors. Dolosi mai tonu le leo tune a kopo. Mata alia foi vai le leo al pati mo tali tani mai mo le alo le leo al pati. Ma losi foi le leo tune a kopo tai na ya kopo le leo al pati. Tongi mai foi le soa. E ko losi mai foi a kopo. Tasi lo me tonu le a kopo. Misi le hook. Lei le manava. Soa tu lava soa na le leo al pati. Vali mai a kopo, tā me tone a kopo, tā te hoi ala pati. Mata ali o le panga nei mai moa le tino. Tongi me foli so ale li o le pati. 1 minute remaining. Tasi minuta le toe. 1 minute, ladies and gentlemen. Tāwi sanga whai u. Tasi lua te tone li o le pati la e fusu mai a kopo, sa vali e tulawa ia a kopo. Vali tu lava ile le tune a kopo. Kolosi mai na tune. Tongi mai foi soa al pati. Dai se kone lo to il talonga. Solo lava le lio al pati tuli tune a kopo. 30 seconds. Ta mai na a kopo le lio al pati. Tanga te talo malosi. Tongi foi soa al pati. Vali te le ya kopo. Sa tu na ya kopo. Ti na va mo le pat ko huk me to ya kopo. Sa vali mai le ya kopo. To tasi lo to ya kopo to ko losi atu na an nei ate le panga nei. Junior Maletino ya kopo. E a ma ala pati a asa. Once again, the judges' scorecards, we will be making an official presentation to the Samoa Cancer Society. Talia whaiunga whamusino sunga Henry Tavake whaiaonga mo le pati asa tala no atu ia le alo Amerika Samoa nei e tele pangale mai mo mai le turo Talia whaiunga talo whamusino Natan nei o ala pati tele la vaina le umana pusuanga ia manu malola mo le tuyoti e mai te roena pusuanga e whaia mai Samoa nei ale tu mai tawatu na mafai lava songa tine ya kopo na pawau tu suanga ma losi bole alo le sa mo meni sida songa tine ya kopo tadi al payunga famsino Ladies and gentlemen, a big round of applause for these two warriors. Well, the judges a little divided on this one, it must be said. Judge 1 scored about 59 even. Judge 2 scored about 54. Judge 3 scored about 55. Your winner by majority decision, fighting out of the blue corner, Alapate Asa. Alapati asa leo manu malo le pone ia lima suriva famsino moa ono te polo lima suriva ia tulanga pena ia manu malo sunga Alapati asa